Kwa manto yote tukumenya. Karibu sana kile round jile mbango ya Chanchamoka. Very good morning na mbele tuaranilia na bwana Edwin na Edwin happy new year. Karibu. Na mbele tuaranilia na Edwin na kurikania ati kaiteneka mbete tia Asla Fund ni ile kitu tayari kurekua thirikari ya Kenya kwanza na itumiritie ati mbete jini kuonekana either ukulukira kuinya *254# kana watakiri M-Pesa app yele na mini app iwetwa Hustler Fund hapo na urombe mbeta directly na rikana mbete ji ni mtu wende ora wena dimu gurethura ni line ire kuwenio either Safaricom, Airtel kana Telecom line wero kethro wenio bonka akire registered then thiguru Kenya no wawe mbete ji na withro ri mu Kenya wino kurwa miaka 18 na line ekuno makethro ina itumikite na registered na itumika kwa ntuko 90 kana mieri 3 nikienda withro kiona munyaka kwithro kiromba mbete baba ingine wakuria mbete inaweza kusaidia nini actually. Hii pesa ni muhimu sana. Ni mbete mbako withdraw kiambiri na biashara. Minimum ni shilingi 500 na maximum ni shilingi 50. Iromba withdraw kia wakiri Hustler Fund na maria yo kana baita yo kureanio ni 8% ndene mwaka. Kuni kuwatire ndene ntuko imwe ukethro kire ya mbete na 0.8% ni mbeta chumba kwithro cio tethio turone na ukareana ntuko 14 kumanira wa mukira mbete kiri mbeta cia mbere na rikano utebio kuitwa kiri mbete wa inya *254# utebio kethro kiitwa lakini 5% ya mbete rokawa ieta kiri savings na savings ni mbeta ciaku. You know, 5% ni mbeta chiaku. So wanomba dhiringi ngiri wa dhiringi ngiri dhiringi 50 yeta kile savings na savings hii ni chiaku mbete hii chiyete nikienda chimba kwithira chitu itana amona kwithira tukiambire biashara kana kwithira tuchiokeria kibiashara kana kiuchumi kinya icio tulitana mutaratara yo kwithira tu save mbeta. So inya *254# na withira kiawa mbeta kana itakire M-Pesa app kile barabara na thimu cha Android kana you know Apple kina Phineas no awe mbeti Phineas was just chilling. Meamua violence asubuhi. Karibu sana mutegeri wa Wero TV. Turi moko yemekuma studio Shawero FM 96.4 na Edwin Kiongozi musiasa ndani ya account ya Meru. Kiongozi, happy new year. Happy new year. Teonde keti murume. Ali nande to mungombere nanda kugwete mbere. Ngombera nkureketie. Nuize. Ali uni utongomenya. Oma. Ngauri matringe chonge ondura. Through the chair. I stand guided. So Edwin manto taitu mekuena thiri Meru kana nto wambere ankethia kiri wa Wero FM, Wero TV, para ponde patega TV na RNDA. Actually, non tondi for our mononyo mbachi anteto. You are doing very well. Thank you. Na ukona TV ikiumara inyao ya Kenya na mbere. Ikona ni atemaligo boko endiaga na kwendiko. You are doing well. Kwa una ndembo ile bwa kama no na korokera kin director. Nyomba iji. Au ya mwene retete Wero kire Meru. Anto ethera no kuthithia chungi gia cia nkarumo kungaringerwa thimu muntu Nairobi ambira mate ni gichonge ondura na ukurumithia no tikwimbi muntu o ugwita. Kwa that means TV ije ne thingata wana kameme kai gatego. Ogwangethia ntu betu ba Meru mbere bwega sana no ntu bakwithira bena Christmas mzuri na mwaka mpya. Na ndo mbolia manto ja thiri. Na ndi thiri nte kumenyora umbo mieresa. Mea gukira ki tekuguga kwina thiri. Thiri thaire ore anto bakwaraniria Karimi County. Bakauga uma. Lakini ukona anto bakiri. Umumero garo kiri. Rorokeria. Na ndi thiri ukwariria menya. Thiri ukwariria ma uni mbije manto mono. Ukona thiri rire guchua anto abethera bagintractor. Na bakiara na iria. Lakini utumbo mbira kwina thiri Meru gukiriki. No kuona. Na ndi utikumenya what next. Me athire onekana ndi kethera ore ariria thiri gatigati ka Meru, gatigati ka MCAs, gatigati ka MPs na governor mantu jajau. Na ithire onekare antu bakuriunganira na rire antu bakurijanira.
lakini ukona matingĩchũngio ndũrĩa ngĩkwĩra ndĩ na thĩrĩ nagwe na wĩthithia kĩatho kana Karimi County na ntĩ ũkinyaga waku Nkiriki na tũmbombĩra kwĩna thĩrĩ na ndĩ antũ baba ũcho wa thĩrĩ iji Mũmĩrũ atĩ kwĩrwo ethirere yokaneteo na inya Mũmĩrũ gatigia ng'ing'i menya kuna anxiety kiongozi nontu atongere bakuma bachemania Gachagua MCAs ntuko yao mama igorero turonere mama the first time in public menya ugo ugeta matanĩte kwewa kana gakarĩra kauga ng'e gagacoka gakira ukaumara ũtinako ũkiriki rũrua kana ukauga ũtikwenda kwaria kana na ino kuthugania antu bomba kwa kana kau ke moyo no monka bone kana ikana igakutheka na ndi antu aja thiri no ngantu baba baracho aga thiri baumire tubone bagi interact bakiaraniria na bongo bathithia kiuthurano kimabuge twina mbio twina thiri so uri mtu wa kwe sana na gavana Kawira Mwangathi maybe au bwithurira MPP baririe na Deputy President Gachagua ntikwenda twaririe lakini nyauni ningwa umete kande kindogo mpura ura miariu yeguru au na kamenya imbie kuthithwo mpura ura miariu no ntu no kumenya uni ntiuthi Rigathi na baba bakindiki bonde na ba Anthony General ba Muturi no kuona jaga tokiara ya Muturi athimwano nwana aragombere imbie kurugwa kana imbie kwarua menya William Ruto muntu very genuine muchoreoko na William Ruto atiteja achore bawe no batika ona kanya gaku akwiraga antu no kono u antu aja kwina danger na ndi menya ngwataniro itithithairwa kwina condition ngenda turekanira nago Karimi County tibatio gwikira condition inkwira uwa tuirekanira no mongotha ure ng'ombe ku gwakwire okamamo no ndetere na ndigwe ntiuga ntearia nkurukia au no nturi you know ankwire matingĩchũngio ndura eteka ngabana ijinde ya ugwo turaririe nagwe tuga tuje twariria Miru thiri tichwagwa kwina condition atiri kenda tugwatanira unteka ndoraite muntu na te akunthithitie ndimenya kwikira bagwita lakini nagwe ko uo mbombira atiri kwifiga o kwi mantu mbombira uni menya ngwataniro mono ere kwendekana Miru na ntu baba utiro MP baitangoge na ngabana no ntu MP tangoge na national government uteke MP akwenda nano ngarera kwina bakwenda kuthithia korabo ya project mimbia national government na county government mtu ro kwenda ngabana mono na ngabana kwenda na MCA lakini kwendi mansi mwe umba kwithira at least uri anti ngabana na oginsa ito antu o tukiuga atwitite safari ithiri tukwenda ugwo kariti interest ciaku na nkwire uni ngwigirwa Mũmĩrũ kiao uni na ndomba kureka na aja buru ukauga kambita kairi kaitango gicia kwani Karimi County yankwire muchetho juju siasa ju muthuku muno na muchetho juju naju no ngaumie nkoro na withira ore onkomate ore omurungu no ntubo manto jera ja kuthi yeni mgandanga ngaburairi kuendelea aja it is not about people it is about me na mtungi nonge tumbi otetheka na ithiriji igitari mwe ndaritio na tongeria bagu iguru au ndaigwa demands ire ikwendekana kumitwa na no kumenya nago no monko ewe kanya kama antu jajona nkeru ugwe nago jakwijeku no kumenya nandi nago wona no kuinyirwa go gakira ku utiomba kuthithia menya matingĩchũngio ndwa kuumbo mpinyeria nkona inyanka iwe nyothuku bwa kuthurwa but you see bwana kiongozi burathiri chwawa tukienda kureana na wewe kanini ni ati kwethirwa uri na ututithiri tutukibanwa no mwanka weye kethirwa ikaribi nwe utwata thi umwire mantu iro kwenda kuma kiri woni ya mbere nani mbue yara kwenda kiwe mbue kethi kwenda yaku kana kethi yana nti kwenda nayo iyo mpinyelia maka iyo mpinyelia so that twina njira ya bombe kira ri Karimi County kintu kira wije nkaremwa kenda twenderea kurwa wombo kira condition me utumbombira kenda tugwatanira no monko mati ngĩchũngio ndura mame amwe kurwoku ankoringa risasi ngakora itwende me ako iginturi Karimi County kuthiri chwagwa kwi mantu mbombi kira kenda ndemwa kanene ya muno kenda kwaini nte kwenda thiri menya nkwire untu bumwe mati ngĩchũngio ndura Miru nio nene kire batu twinde
lakini batu twinde ou kinya MCAs nani antu baba bathithie unit of purpose muntu ona imbia kuona kethera ikenabo ku demand ugo wetie pa budget ubukurukitie butage bona imbia gutigara nonto nandi kwe condition umbombikira for example mbitia 100 million ni example ngokwa kana 200 million yuje ntomba na ini history gutathitheka lakini ko muntu bukaranthe akwira uria ngabana uria onge arathithaia tuthithirie u twete pa agreement yu no kuona yau mantu jomba kwarirwa na kwereka na ndi what is there oni ura nkuga anto bagaichithanira na anto bakainyaneria ibaumira weruna itukwenda thiri u muno no ntugwe no kuona ndo ira ndwite ana kuna mirango ya semburi na mbinde nge nyaratha okona yampendete gwita ngugiria muno ngugimbuku muno angogichio takanya utinda kugambu kwambeta gichungi gya jejanga akue mporo nkundiku ogothwania mpendete muno ututi kwenda thiri utu kwanja ja unini nkoromba muno no ntuntura kwaria abo kana maybe kwira anto bakugunika kwina kachakache kwina kachakache utire anto bate benefit nonto for example ja imanto ja kwankwaria no kuona anto baiba kumara muno bira beta pandiem iba gutumira muno na oyithugania mbeche iri igachokerana itechoka na no monka muntu munainyirwe kenda makutho jau jojurua na ndi what is there kuri antu bakwenda utethekera ndoene na muntu ena interest yendo inyo muthithi ate akauga ikaba tutumire milioni 100 tuone milioni 300 na ndi ugwe ngakuri mbi urite kethira senate ni athiriria mantu jare antu babati kuja patrimana bakauga na ndiri ugwe igwa munene wetu tukareni nthi tona tugetithia miru na mbere na ndi okira nani ndakira menyenya bakaja kwithira menya nandi wona national government itonyerere gatonyera mantu ko kuthugania kinyabo bati na interest wonere ugwa Nairobi sonkwa thithu ate be na interest of course be na interest na ndi don't kuga atire kinyana ba these my brothers bakarendi as county government and the county assembly bathithia mantu yao jara bakwenda korokorize barokorize beitithie mbere na untu no kuona nandi thinerereo gukiranira ku akarim county gutebui kawagirigia baba kiaragia tukamenya nkoro ya mtu wankwire ogaethera kuru kwa muntu ekiriki itegamba igutegete yo tigana kuru eu ya kuruma lakini ria kuga ambu no menya guchethanio menya ntu bara bakwaria Karim County no wigwimbi bakwaria no kaigwa muntu itonto matenge chunge ndro kwa muntu imbiaririo kaigwa ou na ba create anxiety mono yes so kiongozi two things Bombere buru MCAs kinyaba kiawetia milioni ya rimwe ya World Fund patedra bathukite no number 1 bone ni manto yari documented kiri manifesto ya Governor Kawira Mwangaza tukwira ku launch manifesto na kinyo no oriona boni ndario tuko ku launch manifesto Kawira Mwangaza yejire na karatasi andikite kiri manifesto we andikite award ikanenka 1 minute kiongozi akedro akena ndiradhiria awira akedro akena kanira milioni ya rimwe award omwaka so MCAs bakiawete milioni ya rimwe batethra bathukitie imame ya bere atiri okay irara mari yari mantu ya siasa let's do 50 kana let's do 30 kana let's do 10 kana 5 nande mantu ya jonda jaragwa siasa tujo ya thithaua weri mutu jukena manyumentu kwigana tobo kugambu mutu jokore William na utindanira aju lakini tutewe economy ya Kenya economy ya Kenya ugi ugite ayo egitare ngana kenda asset economy ya Kenya na ndi ugire mantu ji economy tutigire murungu augire mantu murungu atutethia na ndi ndomba kwithira nkiromba kura menya most of politicians ura bathithaia benda kugwata ngoro ciantu na ibenda to win a game you have to use no monko tumire techniques cionthe according to political science menya bura bwingi bwithera buri urongo kenda ugona ndi uchethe na akiri ciantu bau kenda bagwitikia mbati no withire utetimisa jonthe ino utimisa ya makai tuginya 80% kana 70% na ndikiri 100 million na ndibo mbecha nacio urachietaua itetaua ndoa
becha ntu abakarande bakauga uninda ugo ugitegana imbio kuofa ina imbio inayo bugetikaniria na ndauga mwaka abumbombitia mweri Karimi County kauga nande ninde ya negana te abubatio mbwire itu munene twire ne ari kwi mweri ywe 6 aiywe 8 abumbombitia mweri obisi nyante na waziri garante ninto bingi. Okay, igora tunoka kanini tuchokera again no tubatio churi atiri kiongozi imbibio MCA barathe taira ori ukutwika ati gavana na wire budget ya tumika ya gavana kira itu murungi na kire budget ya kira itu murungi kurari na 10 million ya World Fund tuchokere tenyi makaita ati kuraya inya *812*976# wekira baba wetu jasikiza tune yeku baba wetu uria uri iguru ritu riaku riathurwe unene bwaku buroeja wendi bwaku burothithagua nthiguru o ta uria buthithagua iguru twena arue kurebe gutung'ana turekere meji yetu o ta uria turekagira baria batuyagia ugatuikia magerione inde tuonoke kuma kiri uria mui ni kwithirwo nene inya na ukumio ni biaku Kenya na Kenya. Amen. inya *812*976# wekira baba wetu jasikiza tune yeku mubango jo muri micero guju kunyera ukarinde umaririte kwa kuntu kuthomithia mantu jare jaro ja mero jore bi indrende matunda ja grade 5 ete season ya matunda so ja off season fruit the off season fruit Nteringa kawandi grono ntofo kuma ria ndamberia kure makawa gutemwa kanyajo mu tagura machini ciakwa ke gutetheria muremi machini cia mbeca inkai compared ke machini ira chimpota odinya kuma nthiguru ingi cia ome ora tuigagua Ivory Coast Switzerland ikuthithia chocolate Belgium Meru tubui kwithira itwe tukuthithia chocolate ira njega Burundi guru yonde muyuthi no itengo gikwetu muyuthi nombe gwita ngugeje itinegana no kuthithia bono kwambiria ndande nyoke kaira na kabuyu ri utekwa kiazi totiga kuga ote ngugeire ondandi na ngugeire o na ndi kuthira guku kuona itiona na mirimo itiona na rukuru na gintu giaku ya karakithiri na ugwire itwe ndambiria na kuota eka thai murungu na ndarimete no ntimpombete gukinya eka kenda lakini kambite tenkiara magia ngugi twire rugendo rwaku rwa kurima kiembe gikiega ira oiro rukaga tukara kumenya taragara nyombe mburi ibati kwithira ekariate tigirire nyombe yaguru pula mburi tagathie nya hapa ni down strawberry kwene na twitaga split na kwene je twitaga rana ya split ithagwa ina miri mingi kwa yanda gwema karana kethagwa ikanyitwa anda watuta thoko ya makuyu na kuthithia variation kuya ruru ina nitrogen nyingi muno ni ukuona ni fertilizer kuromba murungu ngari murungu akwa nguku ngokwera ndeke mwisho kome ngokwera ndeke mwisho ne kauma ng'ondu yume ng'ombe ndeke mwisho murungu ngari ro murombete no eka umariko ugakurukirwa ndene Wero TV kiri mubango jo muri micharuruku wendia bomawa biashara ethethuki ntirarauni acola ngugi yonde niko ng'entera entity ya degree in public administration and political science lakini ndio chithira kibione bataina wira na bati kwirutana wira cia njara ukachwaga mbeca ciaku na miruta ndena gikeno na nintethetie gwakwa oni nguwe matunda ni tumite on kaimenyero gukuona nkari wira ikwirutaniria na ikumiria wira ndaruta wira banki imwe batiri tankina tigania wira wingina jana full time nda concentrate na wira wa kurutha chending tutai na mimi simba ya gwita lakini thaini tomba gwita tai na gundu konketire gwetu thaitu na kutomba gwita gwetu ngugi bati kwambirwa na gintu milioni 5 10 gwita mbere ngugi ije ndio ngugi umba kwa mbeca kenda kai muno na haraka muno nyande skuru ndenda ngugi njara indi na aciari bongo bara batenda ngugi njara ndathomera accounting aciari batenda mantu ya salon the moment bikira mtu dreadlocks ikabida kwa after 2 weeks kana 3 weeks oro rire mtu akaja kulitachi mutundu
so tore ukaga customers ngugi njara ngugi kurea ti compare ngugi je njara na ngugi office ya yenda bago kanda swaga ngugi tai union ko ejana ngugi bedire to ndi large scale farmer powerhouse gym. It's a small gym lakini niyo isiariteji this mega gym. It's a dream come true. Ikiroto kioyura. Ora Biblia you are mwathani aomba kutharima beyond your imagination. This is totally beyond my imagination. Kugenda mianjirire de university Kenyatta University. Idonda ndi na passionate ya kwanjiria ngugi ya beauty. Dura ngugi ngugi ro kona kariro au na winyiri au. No mitawe na moyo jumwe. Kithomo ari na Kioge production option. Untuburu kwenda kubuthithia. Ethira we determined bwethira butabwo na arua bwethira butabwo ruju ethira wiji auke mwathani agutethia bugakinyana. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? kuma guciara kwa kenge kaije keneja Weru TV itudhuruto twikura na gutambaja rungo nyuntu bwako bwo mutegeri wetu irenjire mu bagutigira itukugukinyira go mutegeri na njera cyonde nande no wone Weru TV kiri signet na pang free to air StarTimes channel 440 Zuku channel 39 Go TV channel 96 na nande turikiri DSTV channel 368 ibwega nyuntu bwo tutikia Weru TV rumuri rwa Ameru. tutemaga kajera baga tuthingata ongera Raizira ndaika 36 muthikiria ndene mukondo jwa iri mubango ndio chanchamuka na tuna mbere na rarere tukukirio ori Edwin kiongozi. Nkwenda kumenya atiri bana Edwin withwania ni bibio MCAs ba kuthetera nontu kiri budget ira gavana Kawira ugite ni atumira budget ya gavana Kiraitu Murungi iri na wound fund ya 10 million. Is it to say kanonto bono mona kuate kura antobo maybe be the baitinde ka MCAs orabo ite tubukiwa kana ogwe no kumenya oni ntikanga tamanto bamba kuthithia research. I'm the only politician wije kuthithia uchunguzi akamenya umano ntonde na network umeante mutongerio ntora na onde muntu kwaria na rais kama munini owe kaba muturi nkamenya imbito kwaria na ndi ugo nwije bwega ndoa ya MCA na ntendo michokera nonto ne thirire inde no munka muntu na thitha ya review yali want fund no tigintu kingi ngavana arwagairwa no gite want fund na mantu nyethera senate negitere no munka yarirwe mumirwa amenye uma ni want fund na want fund nayo kayetirirwe ikimbraki sport Kuyo yetikiri ngari nandi nuje accident happen nonto thaire mama tete assembly na inkurundete want fund ina iri tukuvingata fact na Karimi County inkurundete want fund no kumena abatiko ya wakanya akaria na nonere nya seneti baki ra MCA bwathithirie makosa na ndi abatiko thikirwa abere mbia kothithia mbia kuofa na ndi ara thinera ya umire kugerana maiga ya kurumana no tindikana uti muntu utaigirwo buthuku no uti muntu utathurire na ndi kwa gutikanya kairi gakuoneka no ntuba no kuigwa ntuba baibare na candidate baire bande deputy governor ibare na mwekuru mo itite mbeja ciawe bayo kubobo candidate bari tabakara Nairobi nthi ibona na yabate kwenda ngwataniro na mama kairi na vambio prepare to thinkia kwa deputy governor which is to thinkia tari tayari kwa governor no kumenya kwi mwekuru mo rarombete aja na renda kwa deputy governor kwi mtungi oriku na nda kwa deputy governor twina uma na twina okuji na ndi bagwita bare beta muntu umwe beta muntu umwe muchore okumono pamwira nande batwendekithia ria turi in between mwekuru na muntu uju ibo tukwenda
ba deputy governor aborio baba turarwaga abo ibo bukwenda tucokia kairi au nio kiathirire njenga geithire gitithani na kia muthia mbica ciambia kuonekana runene ingi cia mithemba na aja wikionekanga bau no ba kuonekana menya kinya we kaonere ona antu baria akunenkerwa bara bakwenda gwikia mbere aboririo babari turarwaga abo ibo bukwenda gwikira na ndi ne thina yejirire na kwambio chua solution uria ndwai kathira na mantu jo jetana yajira ko gintu kira kionde kina thina ja ni interest ti mantu ja miru ni interest na oke jotega ugonyago nonto no meina Kalimi County na thinga taira nteto kwa sababu utemiona iti interest niki menya ankwira gintu that's all about politics in siasa ni cia interest well but nyale rio ko demand something you use wisdom no mongo tumere akiri eku mtu rio gwikitie au atanu tesi ugwe ni interest ciaku kareti na ndi gintu kira undinda kwa nonto ni nkoro kwa mithambije ndonga maira uma antu baba gukombeka bakantu ba uma bakarekana na forces antu ibare imbecha muno imbije nyimba romito becha kwenyo ina milioni ciawe 10 bagwitinya thai ndo banengere milioni 10 abegerero au betera seneti kwarua kwa menga kuna ndi we bantu yo kware lakini utumba ku substantiate utumba ku substantiate umenya ndo ba MC banu yindi budachi unuje ndachore kumono na nye goro unuje ngomaimbie kwendera na ndi mantu yango kwira ti propaganda yo mabora mbije bu wari uma na nyathai kinya thibu kwa mwanki jo kwora kuri ona toi ankwire umabonge bobo yo bwana Edwin kiongozi umabonge bobo yo ni ati Governor Kawira Mwangaza no ethirwe na wati na maitia lakini atethwa na ntobari uru no to president na ithurire kiothe na Governor Anne Iguru chair wa COG na ithurire kiothe bawatire batu twatetherie Governor Kawira Mwangaza atika impeachwe na ndi matani gichonge ondura police station kilera cie corrupt muno ogeta Kalimi County OCS yakala guthikira ospindi yakala guthikira county commander akuthikira kakwi makosa jareo nonto nwe aure ano baru county commander me ano baru akawa OCS gwe mantu jaja tina uma me otigwa je na uma kaire nonto imunene okuraria na ndi antu area kutari na fact yende kwi muntu enda ko inyirwa na ndi William Ruto ara intervenire igo save a innocent person ikuonokia moyo yo muntu tina makosa nonto baringi tikiria bakauga na makosa jareo makosa haja chwahonya haja tio yaringioneka lakini nyase ni tiongwa ne chunguze na kinya makosa yake agwithwa yari itha wathe unfortunately ndonere barogere kireito yarekereru kiongozi ikiuga unfortunately a political chaos is over on a political process na inye impeachment it's a political process exactly. As much as kwena sheria batere kuthingatiro na ndio ukaya kwethera mama no me nkurukia wakaria na rais na muthikira ri ti siasa na ndethera bwikirie giciacha ikuthira giciacha menyethera ikungumania abo mpombe nyanda ungumania ndabwe jande ngia kwi makosa makosa jare bwana kichungio ndura menya ikorobi igokubia okubia gwombitithia nani ngokubia bweguru nyethera ndatethwe ngochwaga mwontethia ngochoka yes no ndio babu abracho otethia nya to atethwa ko ngake to choke ba ubatea bachukumi beginya zeniti kinya bwa batethetwe na mbecha na mathuganio bakaranthe na fo kitha mama na wakuona muchore o mu ure nguruki na ikiauga unini the final ure batiukira no uri uraitie guru athiria story no to mantujeria kuona na ya yatari yara Kalimi County te mantu ya gwa atura ko makaya ari nuje kwe mantu mutu akubitha ya kwira ari andra ko makaya mutikichunge ondura yare ayare nkuthirie burungu injere kaburi ari benjaga a political grave beta yari kuthirania story cia mama batari na ungi utari option rio kuona father wena kigambia kiumiria kuga muntu mama ithina miru na nae na etu unjiria ntugo chonde sande ate ari winyo kurekanira te necessary na muntu murungu oje thamando jo me take example ndo area
mama bara bamwikitie batare akiawa mama ibari bakuthiria story eu na bakarande na nto bao na bamenye mbibetite kuthithia no nturi ukuona batiri u watho tikurekanira muntu omurungu ura mbitikitie ari uga nwethira ngabana na thithitie makosa na rekerwe tunja ya forgiveness na kurega monga ko ise ni tabo mukoswa ya sene tokia mbuno mumbire na ndi ndo airia kethira mama no netire na raini ewe enya ndinga na ndinkolinga na nkolingete mulimo ndinge nkolinge ai ntikuona thine ara no nto mama na batio tetho. Let's talk about Kiambu. Twari no tukweta Kiambu. Seneta wa Kiambu dikaneta Karungo Wathang'wa. Karungo Wathang'wa arawire akawati MCAs ba Kiambu kuandamana. Na bigo kuandamanira ni the same thing ila yumba kwithirwa iri county ya Meru foundation ya Wamatangi foundation MCAs ba county assembly ya Kiambu ba watanira ba wate batikuwirwa nura governor Wamatangi akuritangui nonto kautukania Wamatangi foundation na Ngoitia county. Senator Wathang'wa au ati akatethia MCAs ba kuandamana, you know, so maybe we arenda yeke yithirwa iri ikaribu ra kwenda ya senator na ati kwenda Meru yithirwa ikaribu ra MCAs baba not sending of favor manto private kana manto ya foundation utibati utonyithania na affairs ya thirikari piu ni ntobire mwanya nonto any foundation kana NGO iri own by a private person orote muntu ombo gwitia audit report kana kalemi county nyawe ya ugo nyombo kwenda mbakira uti muntu ombo go question nonto go wije nare wita source but once omegwatania na thirikari interview bio bire no monka ukaurwa nonto ukera witumira resources ya political nandi witumira resources ya thirikari gochiaka nandi any person wina individual personal linda wina NGO ya guokorea kana ya foundation ya gutethia ntu iu bati kwithira i private na iu nandi meyo tu bati kwariria no nturi gugu wiji maono jaria wale ajo ukija na sector eu kenda umbo kinyira ntu. Yes, for your information kinya NGOs ni si auditor but kiongozi you see otobo kinya NGO ile auditor nonga ira chia chungu na ala ntumba kuthithia kwa audit manka thithia ndu ni foundations foundation no mbithire ne kwa guchwaga ganto nduma wimbi yita compounded exactly bo no nduri oni ni komenya so ni bati auditor lakini bati audited kinya kya kwithwa ne kuwa kibongo kya kuwa ni foundation ye kuwa no tethia ntu ni bati audited especially cha siasa but all the same no ntutu wite kaniria mantu ya windi kama Kawira Mwangaza recent awire ati antobara achwa na rapo atimao na bari ba okolea so ndio kuria ati how do you differentiate nandi menya before the county government ngabana kana human rep na ari na okolea na ugwero ugetikaniria na no ntuchiariri Meru kwau igintu kithirite gikiendereaga kuma akwambiria kurombete kia human rep ambiririe na okolea human rep enderea na okolea na ndi okolea area kwaria maniringithagia nkoro cia ntu baba ingi which is utumba kuthithia mbeca cia thirikari uri urega kugwato kana gwikwa senate no ntuthaira wa kanyomba womba kwijoga kanyomba na mbeca yu MCA kana MP akareta thina kauga ugwe no utumira mbeca cia thirikari uchiaka no te muntu ukwinvolve lakini thairo atumira okolea sector no ntu winayo na nwijira ini eyo kwirie to riu okolea kinya MCA baba bati kwithira batina ando bare akiri ne baije muntu uyu na mbiritie gintu giki gitirambiriria kwangabana nyamu enderete nete thianto ya kira ng'ombe anto ya ng'ombe nini na ndina very right no nturi ukaja kwithire na ndoketi okolea akomba kugendu ni kiongozi nkwenda mutethie nkamutethia thurumbio okolea na no ntuthiri kwe mwanya wa county government na okolea interview biere ni ntobie na mwanya muno no ntu okolea kuri uria itangugi ina patron yoyo na ina mantu ya apart from mantu ya county government na ndinyeta bati gwinkurundwa ki mantu ya ngabana akiusa wajo no nturi gigi ntu Mumeru onete kiambiri ndi menyago nekirete ki CIDP
Yeah, you see, bila biseta mantura ya eta nura ya eta na mbere. For example, nkiwo gavana Kiraitu Murungi na Kiraitu Murungi Foundation. Very rare. Urigi mona akiariri kinyamantu ya gavana Kiraitu Murungi Foundation. Nandu alikuwa mutongeria wa kisiasa na athuranire mutongeria na foundation ye. Na kugendo kiro bati kumenya gi foundation ire we. Na thithaia fundraising kwiro wona nyanto beti na bakaita mbecha ibetawa muno na kansi thiristeas aruba achwa bakeyo mutwaria yes na ndi ntikuona yako ina makosa Kiraitu Murungi omba kwithira we na ari na chore bari na mbecha beja ba mwako umwe yari mwe ikathomithia na nyegana na agakira for a period of time mama nawe okorea yawe ne every Sunday no monka miugirie no monka kare miarairia no monka kare no nto yawe yare every Sunday iji museo foundation amithitha iria arambiri mwaka indi no kwa agiri ni bati kwathuranwa na ali debati kwithira iri kire county government inya William Ruto be foundation kyo tethia nto lakini utumbo mimanji na manto ya thirikari bati kwithabiria nto biri separate na ingwangiri yo untena thina matengejo ngiondo. Thank you. But wona witu kumenya Bible ni wete waya na njare igi njare ngie kama mbona unanitoa mambo ya Bible Ugo nuye undi pastor manto ja Biblia utumbo unditana nonto itheke kithaura Biblia oyejo amethoma ne kugo temwe kurubati gwita kanisene ya jakiri wathani bu bweru kuga babete kanisene me baba ri ukiro wathani ri uga temwe kurubati kuona mathabaune Biblia igachoka yeta mbere na ari abathaura ikauga Jesu Kristo akweja mantu ja wiyathirire no Biblia na ndi Biblia theke kithaura so MCAs bauma Tanzania turiri kirambi na ndi ningo expect mbuga na bari Tanzania bakori treat bakeja ngwataniro meakira tukwende ngwataniro bokara no muno na bate kwaria hali mwenyari mwe kinyawe ronjini no rugora inyamwari ko garugurira chawa andu bakaigwa mtura ukari nyombe ari oku ande ukaya kwithira kukiriki bagweregu antu bomba kuona yofi ndireku ya chara irio kugirite kuya ande no monka nya wigwe roje iro kurugurirwa antu bai na gatuma ibakweria ukaigwa uweke ate antu baba ari nandre menyana ndi antu bara baukira muno no ntukinya wina au Tanzania bubati no kwaria baire bathatu tukamenya bwi sawa matwambia kwambia kuma koria na babetwa betre na kwaria ai mume muntu na raia na umenye bamwe bena no kuona bamwe bende bamwe abate kwaria kinyabo babatikinde netu tukumeane atia bara bende babangi bende na bakirikira kini kira uni nkupu na kira ndenda muno ingwatanirwa antu bagwatanire nontu ria kwina ndoa utekyo gikomba kuthitha no tengo gikomba kuendelea antu babonde ketha seneti ni ethiriria mantu jara ate gwitinya kwarirwo guchwa kofia nani ungi ya batinga bana na MCAs kwa Karimi County tugwikania nau tukuvirania na ndi tukareni nthi twite ngugi gwitunenkerambi imbio kuona tuendelee na ngugi nontu what is important ngabana atumba gwita ngugi ate na MC atumba gwita ngugi bate na ngabana betegere kureke mwa kitu kidhiria kiongozi mtu wita wa Salesio mutuma thuranira ariri arauga atiri Meru nende kathairwa State House Meru very soon yombo karora Nairobi akarire after so Metropolitan twithire twina NMS ingi muthemba yo Meru mena kugendo kero bati kumenya oni gwe mantu nkwira agego gintu ndaugita we oni ngaukani ni ura tutambita mubango yo esunki ya siasa oni ukingwetera muntu no kenda twaria na muntu mbere uthithaia research ukamenya ena kiorombo ni kioro kirenjite wengwa kioro kiawe ntumurume
enjite kioro No, let's agwita not na get moja ile personal. ali no mte personal me agutongeria thikira ngwire Mm. me agwa gwitabia uramenyerie thikira utikuthithia research ugitira mumiru mutongeria Let's do na ikio kuona tukija tukaruma wa gichungine giaku Aribu kena gwita personal. te personal tuweta ruterero ubwa weta ruterero na ugo nukurekeria nkarumwa mami gwakwa inkwiro inkurumo na utiubera reke na no utiubere yendu ni kiongozi bukwariria ari ukareka gugwetwa menya karimi kaunti muntu ukaigua ariria muntu theka muno munene ugo no bati kumenya wikiti bati kumenya wikiti lakini uyu na ije uyu uria ngwitwa na kuigua uyu na ate kuoria kameme gakureka gakutheke mwira amwandra Kenya saindi kenda eresa uni utewa witirerie itwa kiongozi na ibo tukuria atiri okay kuri antu bo bakuwa basi bari watiri ati Meru ikathirwa Nairobi Meru ikathirwa kuma State House na ndege ndokiro bati kumenya William Ruto te muntu mujinga William Ruto kira mwenderete na igitaranda mumenya kuma 2010 William Ruto nkoro newe atithere na mantu jomba uthiria ugwe as a friend na kiri mwananchi o Meru William Ruto na kwenda atetheka na respecta vote ye uringiri muno na muntu ro kwira Meru no yathirwa Nairobi itiumbika rire ya kwathirwa Nairobi no ngakiuthiki kiri kuruka kethira kiuthiki kienu matini kibura wanga bao unde MCO la tadi na twina karimi tuiba mama tuiba mama tunuenga bana lakini na ndigwe utio mama ugore mwananchi na ile ngukwira atiri nagwe uburathitha yatu wananchi barenda iu ugwe wikira matwa tubwa mukarie naregere muno kuitekiria uni nkuithindro utho wankuithindro na ndiro kuga atiri story ici cia kwathira Meru Nairobi Meru inatongeria bayo no tu Meru ithithitie kana tu ngawa na thithitie kenda Meru ithire gi control kuma State House Meru ikae wa mbecha allocation yeyo ora county ingi yejawa ibangire na ndiki ntukira giumbo utulimiti ni ndwa AGMCs na ngaba nekenderea no ntunya national government ni etikira yona Meru yaga maendeleo thineji gukai kaenderea no monka bara ba intervene kuma State House on to William Ruto akenda kura Meru 2027 na no kuona antu baingi be na interest ndene Meru ko gukandwa iji itegwatanirwa gukendereo sukumanwa babu abo gatigwa ndwene mwananchi ambirie gutethwa national government no atumeru nya through county commissioner lakini kiran kuromba ngabana katiba very clear burako bati weta in case kutina kwataniro either at 192 ya suspension kana at 181 ya kuinga gavana i apply nande ankwire me otumba kuinga gavana innocent okanga bana wengwa atina thina ibubu na thina no then turete at 192 iyo ne no nge witonya tukenga yonthe twachoka tuketha twi mbici gwanja thigira tukathiura thiuruka twichwaga kura ingi lakini inkoromba murungu tugeta that way antu babonthe ngwatanire u yaririrwe mumiru menya achuritwe ate kumenya antu baimbi bako ibarie kwanza anxiety u nino ni nthuku muno na kwiringi ndaugite atiri mbere ba impeaching gavana betre bakira kiwambita ndaugaia kira kiumbe kiki alipuka nwanere no kira guku tukwega tugotebugi antu baibaranirie iba interact bona machinani bagitira wananchi nguge na ikuko gwirwa gwetu no ntu ndira kwina thiri iro ngutetheka na iro utetheka na iro tukona mantu ja mega ya kwaria thank you echungi ugo igombita ate ninchireta gechungi ande ugo igwo kauga iri na no kala yeka wagire corruption kindo